Helo, mi arall. Agus yn dwi, ha mi dol fi a Jennifer recipe fo liw'r sio. Sio liw'r y lorach mi sy'n sio myl iap iacym. Se liw'r y fig mwyhen so sy'n meher my feher. Had yr ein mi recipe sy'n bif o'n liw'r sio rif. Ach ha mi coet yr yw'r tris. Han recipe yn carin sian, so ha mi smyntig fel fio yn yw carin efin. Mae'r esiampler ha un yw awn leis yn taniam 5 minutes. Se scripture cake a hain, so stoch y meddwl se fy ffeicin sy'n. Ach, ha mi smyntig fel y carin efin. So, ach, yn dwi, ha mi dol y fi mio, ha mi dol hier chi'n fi marek anti-maret y yenef mio Aunt Margaret's pudding. I guess kutchach ha yn catach gym wesgus colorin, so ha sy'n y dol y fi na chato at ha mi yenef sio. So, yeah, ha a hylyryd ac y mech mae'r ha. Kutchach hwyr mi yn tenna sio fo my feher. Leis yn hami dol i a clech sio eich yn y hyd twrys yn dwi, fa mi coer sy'n rhaid leis yn cytioch. Hami yn dochus gyn tiet sio gyfe. Yn tosioch, ha fi macym y fwyl im agos siwgr gw ywgr. Ha hor mi sio y melch fo'n ywrytyr dirach bacon erach, so mi dochus gyn fi gyfele bwg liori sy'n sio y yenef. Ach, Pech kishin. So ha mi dol y fi echlech gyr 3 unsachen je im. No! Hai a gra milliliters yn that unsachen. No! Okay, shin punden is unsachen. So. Han im haast för Karen för så han är då kan jag inte säga om det med Jennifer ach han är direkt då kur en piece in bake stock kan vi sen na sassa när det har kan vi sen bake na sassa går när det har med då hur då gewöhnlich lish en sugar. I guess anish 3 unsachen je sugar. I mean, doch is gewillig your sugar afgemen show. Nish happy macum shaw a vulig die hele. I guess. Mami, a coed their video near YouTube. I guess un new video by Shelton Jimmer a gaherich cake nur vau dirach a vulig sugar is even die hele bacon. I guess nur bigness a varakishin. I guess nur vau Jennifer gan bulige hele kus. Ach geniel is
Jimmer a bhaid a coir, ní sin haidir go dul a bhí a fechcín, so seo cer an bóg níis. Ní sac am bhéile mar uachtar ach aníis hafaíach a cuair haigra aardbíis an eggs neo cuair uíon athe ar an bula hinne sa bhóla ach chunne mídul a bhí a cuair seo an bula éile díreachtas mus cuid mí iad solas seo so sin glíorda sin. Aníis haimidal a chuir trí únsachan de flúr ann. Spantí puter fine ann. Seo spantí. Agus níos ha mí ddíireach go dul go miscachuh a ríist. Meo stocha go ré bhfuil mí dul gabhmiscachuh a ríist. Sin a chuig gasta aníis. Aníis hafaíach a cuair síli ag bón tine a thair a thuag dí im. So mar sin faoimeach a chlánaigh ó lábhan. Faoimeach a cuair trí spáintin búrst de síli ag bón an tine seo. Cuteach réimí an síli seo na héin, sé síli dearcin chuile a hán agus chríníich mí sé na bheithir na dearcin chuile seo ag bón úndin na beantain ha fasc áín. Ní an síli a chur ann an tine agus aníis dal a chur an miscachuh seo ann.
quite big mar sin. Mi fechin gynna fi fechgyn yn chili från Meskiche seo. Nis siale seo. How fechgyn rybig je chili ik. Yn tyfen ach. Mijn dag is gemis en kirkilor. Nis happy makem a chur seo an een pot. Le uske e ha agal eerstaan urguli. En nis ha an uske agal en een seo agus ha seo akem met sef fechgyn. Agus ha mi dal a chur sin en een sin. Ha mi dal chur so ha pot ha bulle bacon sin a ha gruset yn cwrst leis yn tuske mar sin ha mi dal a chur clachan a glan mi en sin. Seo mar a ha chuid agus Hij ervi urgule is begor don milchak vi re. Gooi mi sus zijn akler je begor ga klechkig hier zo'n pudding is. En mi smuntjin gun begor ga klechkig maar ik leer na ha na heel milish. Agus milchak zo'n nuten ha milish so. Maar zijn ha mi smuntjin gere milchak anti maar achenish ha mi dol goit eer. Hormi zo colorum so here. Kan je me kindjach ach mis mensen gebegor ga kummel en pot in cheese is dan toch 10 minuutjes in ele. Hij kan keer kilo ach ze wie hij Dierig gooi bacon robok is karen vlug. At ha mi fev eersonchen mi dol a jenne koppen tea. Ha mi ras is ha mi een dag is kweel en milchak reenish. Stoche minutes nog a ela. Ha mi smunch kweel ha geniele go vlug se vai. Ach geniele gut hur tydem mulach. Ach halur is koppen tiakum, maar sin hami dirach adol a lieve seo is al sin at hami a feev eerson a milchak a vi re. Ha mi sminch vil a milchak re, agus a nish hami dol a chur a milchak bunnas kun een trencher seo. Shell is oei, gaan jullie komen zaken fechting. Daar gaan ze in snook. En wil ze bewegen. Hafallig niet juist kan jullie eer. Wil ze bewegen. Spongen. Oh, heb ik goed al stilletjes. Doe maar de haai. Veel vanille aan. Vanille.
Seo na ha é rachcail istí mí is mó bhéthir feig mé blasta.